ทุยหอยพุทธะที่ตุ้มในกลางอันสังคมไม่เป็นแบบเราเป็นนะตุ้มอลัมโดนมาเตะยี่เป็นเทคก่อนลำนี่ก็เลยเอาบอกว่าเป็นสามบอกว่าลงเล่นจิลาจีก่อนลำเป็นเรื่องตุ้มสิ่งที่ประตูบอกเราเป็นโปรแกรมกับตุ้มเป็นปีในบางตาตุ้มเต็งบอกจุดปัตยตานี่ตุ้มเราสุภาพกลางตุบันแรงแค่ไม่เป็นตุ้มมาลำกี้นี่ตุ้มจะพักกลางบอกถ้าเราส่องทุนเป็นนี่ตุ้มกับตุ้มเป็นเจลังเป็ดเป็นสิลาสูเมฆาลัยละเป็นการเปลี่ยนลงเราสู้ที่หุ่นใส่อาลัมเทนิลตุ้มไอหินเป็นที่ปุ่นเอลัมเทนิลตุ้มปุโลนิลตุ้มปุโลละบางแก่1951นิกันอาซัมเป็นเมฆาลัยอะไรกันเทียตุ้มกอร์นอร์อาเทงนูกระเจครอยเป็นอภิทางลามาเวดิสปุตบอลลัมเซลันตุ้มปุโบเซตาฮัลดักดิสปุตบอลลัมทางตาเวla sila bangke indu bahini komane ya to amena vested interest mate amena le phan la so ka pa chun ye phan wang si la so me khale pen asam gom pen na along li alam the patang ve ti la so puthak niltum ka to kan bang long asong doan la charia song doan aphan chohangi bolam pen niltum anisi di pukla belong tarik thok sia ni ni tum choang lo choang ban ki ong tum rang dun lo kongres sat bang rang dun lo la pen ya si bang dun lo si payment bang dun rang dun lo je di bang dun lo la pen npp bang dun lo pen cheng lo knc atum la pen kc ro thom atum ka bia lo women justice forum atum kan cek lok ong dung atau intelektual mata lun setimung sonsor satu sarang ambil dia tentang ladak langdun lah kan financing tipen pakai hai sumro hangta nangan tu jalan tu kita pihak ke orang dan masih langsung repetitif saya tak nanti tahu itu si itu lo soputak itu cekau yang ni bala soputak cingwai sarnai lam tesi biar sih lipum lo soputak ajab nai asong tin pernah cuni di lo kita dan anak song tu bang ke lah tak nang dun dedet bang ni tu bang ati ini ngi pop mate ini ki oi somta cepat lain tu lo la selam the bang ke dil tum cingbai adpen la dak asik tung dan anak lam ke thigeding atum polidam terang pencet lo pena anak tum nang tun pencet lo so putak ni tum inside lo la pen la so inside that pen ni tum ajak lam rai ta ni tum teng lo la si so lam rai bang ni tum kosong sikit yang mampu bang ke ni tum song pen la tu koi Karbi Anglong Arat mate song do ando mata chin hu dangi pusi makasi ini na to mana coba lo asal so putak itu lam rai ni tum di ceparai kolom ke ni kai posisi terus tapi jadi to boundaries as notified in 1951 lagi aladak nang cepang tu manda so tengah dan ala so teng si regulation is si bang kela de kela son si tenglos so the claim of transfer of certain areas of where Karbi Anglong to Meghalaya is an unnecessary issue as all matters concerning the boundary between the United Karbi Hills district and the Mikir Hills Autonomous District now Karbi Anglong have been resolved by mutual consent on the basis of the report of the commission constituted in 1950. Also, commission is issued. Also, commission a report of pensi to the checkroisi. Lada pe judat lo laso ke ada pe boundary alam masih ang dispute dah. Tapi laso dispute kawin kui pudamadim mangke labusong leson mangke 1969 autonomous state ka create huta thangalam ave 1971 latung full fledged state ke long odi talabang so alam ke thangta ave lasi. So there was and is no border dispute between Assam, West Karbi Anglong and Meghalaya, Jantia Hills and River District. The dispute is an invented one raised by some vested interest groups of people to destabilize the prevailing peace and tranquility along the border. Okay, border ajeng halada kedo peace, also tranquility lagu kapa inoji kapa siksa ge bang pansi la vested interest groups of people asumsi la so alama ba lasi border ke hang alam abi
Kunane kopine mantu ne chihili pesai pesai do poida hala ke kopiluma it should be resolved between both the autonomous councils. Laputa ilitumta autonomous council do haputa autonomous council do laputa district administration do haputa district administration do ala do council abang. Lasi resolved law that therefore it is resolved that the KAC should not allow inclusion of West Karbi Anglong in the process of give and take. Alas of give and take a process long Karbi Anglong alam of West Karbi Anglong alam masiyang with Lapenke CM KAC should exercise his good offices to dissuade the Chief Minister of Assam from taking West Karbi Anglong in the process for discussion. Alas of process along Laching Vaji Panela Karbi Anglong alam masi on pedet nangi usi laili tuma CM abang Chief Minister Honorable Chief Minister of Assam country lalo isiba isi abang ke lalo isi delegation toiko all party all organization delegation to the chief executive member of Karbi Anglong ampen ke ada kelaso ke toinang ko wadi mangke lain lo abang ke KAC immediate lapen ke special session donang to discuss this particular issue. Dapat jedon undi kolam sila tunda resolution. Jadi si bangke lain lo all party meeting, all organization meeting, KAC kan pass dia kan pasti labang so kita tinggal PMC labang so alam ala asama government alam pilih. Lana lo pen la ket koma bangke lain lo isi bangke lasong bangsi la delegation bangke ket koi bangsi berai lo. Ada ke leading citizen atau si kami pangcita nang deploy untuk manu angkat ke konto, tapi organisasi doan political party national regional doan kita deploy untuk yang si deploy ke ini pun lagu jangan dia lagi bangalam. Tapi isi resolution bangalahin lo third resolution third and last the urgency of formation of strong public opinion against transfer of certain areas to Meghalaya has been felt necessary. La public opinion bang ikenang solo nana so strong public opinion kang tu bang ikenang solo. Therefore, it is resolved to chalk out widespread agitation program for formation of strong public opinion against the give and take policy in respect of border along Meghalaya and West Bengal. Lain la resolution. Kasi kado we press note pi ini bang dolo la JCCPA panel itu puji bang ke last ke. The Karbis have no animosity against the Khasis. Khasi, Karbi, Khasi, Penar, Karbi, Khasi, Penar, Jaintia have been living together peacefully in areas along the border prior to and since 1951. 1951 labang so aprang si tamela sa dake peacefully si dobong lo. Khasi, Jaintia, Sinteng, Penar, War, Lingam are scheduled tribes in the autonomous district of Karbi Anglong and MCDs. Alang tunda daba autonomous along bangke kotulna. Lason say scheduled tribes. Likewise, in certain areas in Meghalaya, the Karbis have been living from time immemorial, and as Mikir, Karbi is also one of the scheduled tribes in relation to the state of Meghalaya. So we should not allow any adventurism that would definitely create tension and sever the age-old Karbi Khasi Jaintia brotherhood. To retrieve our past territories would be destructive. We cannot and it won't be wise to go centuries back to our past. Instead, we should together move ahead from where we are at present for a better future. Ati aprang territory yang se ciumri dami pulong te laki Bangladesh. Se halahui se retreat ni halake impossible lasi. Ili tu ipi ke ciri ni lo non kedo ko kadim pen aprang ke dami bang si Khasi Karbi Penar kado kawe tu fansi kami ni tu JCCPA itu ni. Apen ke lake Khasi akorte atum le kelong lechat kari lo Karbi atuman ta long le lo. Lasi labang ke non kacari boma council party atum council pen kalau bangso border ajo adu ya hoy keng upima ke claim nai ke claim unan bang ke alang litum claim nai pusin litum na churing ri de pen sitame alang litum la bangso lam mga chininumbo lasi la non adu ya hoy la hui alam pen hala development along kopine ke long dunde
kipi pon kai kipi pon tu hala hui bang le alam akapre lasi labang so alam pen ili tum karbi tum sita me jok organization tum sita me hala dak akapre kacar wo me ate ili tum khasi tum man piniar nian sita me opena Karbi Anglong nam do dun ri pupe ma dede pupe Meghalaya lo ta Karbi do la puta khasi do lasi do rapet lo la so teng si dam nang ko claim nang ko pen ke kelong mia so ne pu council pen litum Karbi Anglong luang ke Karbi Anglong dan silang nang bang pen ke nang lang le lo lagi lasi Karbi Anglong council si tame la bang so bang ke nono bang ke mata pemelo pulo dang la ya problem avele priority pinang ko introduction na portion long ada yung silang lo pulo de kololo area si Karbi Anglong ke ban ma kololo area se mikir hills break pen ka exclude ma hala bi kado elam lo lasi hala so ahut ninge thang ka char bo vedar lo thang char bo wepin lo pu che croisar si adu ya hoi si ta khek lag lo lasi hala so teng hala bang so adu ya hoi teng si Karbi Anglong autonomous council ke ot thip nang ko do thip nang ko la pen ke adu ya hoi yong si konane kaching thura mo si ta ke lele ke pleng ke ko pulote hala hui bang ke pleng na Assam government are langsung responsible. Lasi la sobang border bang pacing tu rekret pu bang ke la Assam government phamte tum do kena sot pute tum la so kaching MLA hala tak la best Karbi Anglong ai pele ala tu maka silpa tu ning ko okay la ka prang so gali de holmu nor bang ki in presence of home ministry long si la so holmu agreement apa tu la pen part 1 mane part 1 part 2 phase 1 phase 2 kolam tu phase 2 lo bana nangklang ro lo pote la bang ke nor bang ke ceparai tu bang ke la block 1 block 2 lo pesiar la pen khandoli bang aben klang bek lo la sila so bang aku kapacun je pada bang ta regional jak el la tu la bang ke regional along tam si la da ke tu arat tu ban kapak ro jami ko na li tu puang tu bang la lo la sor boat chief minister tu la regional Karbi Anglong adu ya hoi lo ke bang ji per ta bang nan lo atia lam masih avelo lagi joint survey kam masih avelo ada council so bang ta la masih kit nei pu bang council so resistance ko strong resistance chipini la so bobu atia once 1950 hot result tang hormu non ako ki purtu amek bana ko ki purtu po bang ke ki purtu po bang claim nan lo apen ke isi tum Karbi Anglong autonomous council atum la so joint delegation phan bang nang nei pu bang si unai bu bang si itu merat lapen hampang so bang ke itu lang teman jundu la pinjam pherangke amei pen ma ba through nang tuma media ahin pen ni tuk juri yang tu la hello la so join delegation mata pawang long de nei pawang me de nei